chi program echi ngoikira na chire nande ngokoleka na chire buya nate abayiga kuruli tangane problem abantu bange mabwati information munende bwena tokokorwa nande karibintu abantu batabwati information munende bwena tokokorwa no konyara bone shidere nene kwanyora buna abantu bange mbali informed na kichi program echi bwena toko kokoraki kokenderera kwa mfano program yenyo nateba na kwa nabo mutangana teba omuchaka nuna inyamira program y'abantu mo source general no alenge Nyamira on Monday abantu bwende gutokona abasaye tutebeke maine basaye mbalengo ikaona enda kuyisita ali muno komena basaye bakateba mbamaiti gosengo umukutano una alengo iwe kembwe ndibuna basaye bange mbekoligire mbe kubwatia ebintu biye government yakoteba wose mbali kubwati mitandao kwari nanda sasa ikiri sai abasaye bwende kubwati mitandao umanda at least omanye mitandao omanye komanye ngento kigende sai ase njo none kire disikuise bantu mbaye kotekerera mono lakini mitandao nkoira abantu information ele enough kwanya buna komanye ligente ngokolekana kire so program ne ya nyota ibintu mbiro byansire umurali buna chi count chinde abali abarayi babo batageta abantu babo bakonyeke akubwati ibintu biri bande ground patent baminto government ne bote program neye register program neye toyo baturi na makora mogo benefit lakini wana onyo barayi beto mbako je baturi ne antabu bante bato je bakatwa kresesa kidogo igabata matanga batu bakora matanga batayibina mukora matanga mwikana sabuna morega mosuka papa ya 200 from there back end tell me 200 jine kiyo kana basa chi program chinyinge che government yansi ngo koleka na chire lakini yansi jiko to koleka na ngusi count chindo ndoboli mboli program yo koleka se count yen na bongote because I've been to Kwale now the government programs chokora se count ya Kwale because those leaders in Kwale they inform their people what is happening in the government what is latest gear jira se government ba koraiga ba nyorantu ba konyeke on the same